clear tu le ngai thatu zong te chibai le ve kule August ni som thum le pakhat sang ni som ni le pathumania tuntuma po hian Manipur boina chungchanga kan hriat nge ngai thil te le Mizoram chunga thil thleng langsar zual then khatte kan ngai thlo le do na ni Home Minister Pulal Cham lian chuan Manipur le Myanmar tual chung boina wanga sahimna zonga Mizoram ral tlan mi singli sangli jani somni le pasari anom mek tia soya sarkar lai puya tanga abi ka Manipur ral tlan te chom dol na tur Mizoram in adil na ero tun thlengin ti hlotlin alani lo thua soi tholeni khan a department sangsanga malang na te soin Pulal Cham lian hian Aizawl Press Club a thuthar thedar tu te komin Manipur tual chung boina na chatak choka wanga Mizoram sahimna zonga ral tlan mi singkhat sang ni zaria somrial le pathum antling to tia soya ral tlan te chom dolna tan hian Mizoram sarkarin cheng vaibel chenga apek chua to lain sarkar lai puya tanga chom dolna tur sarkarin adilero anla mulo thua soi Myanmar tanga ral tlan te chom dolna chungchang soin Home Minister hian tundin huna mi singthum sang kha jathum somruk le pali anom meka chin chia ani thua soya hengmi te chom dol na hi atirte atangin Mizoram sarkar chuan angai poimo hlea Central sarkarin dan lova India ramalu tanga poma thon kir tura ati po huai takin ado dalani tin Mizoram sarkarin Myanmar tanga ral tlan te chom dol nan cheng noi jathum somrial le pali singruk le sangruk apek chua to thua soya hengba ka zo na thlak Bangladesh atanga ral tlan te po athei anganga lo tuam hloma tranpuina po pek anni thua soibok Home Minister chuan Mizoram sarkarin Assam le Mizoram ramri buai angai ven hlea hemia hian tha ti chak turin cheng noi jani somthum le pathum point pasari pakhat mangin vaireng te a company headquarter sakzo ani thua soya Tripura le Mizoram inri na shula sarkarin ven himna ngai poimo reng dila police building le quarter engi mozat cheng noi jathum somli le paruk point pakhat parian manga sakzo ani to bokin Fort IR Battalion 10 anom chilni na soi Home Minister soidani nuchuina konga antangka ema wangin Mizoram Police Section somli le outpost som pathuma CCTV surveillance system chu August ni somni le paruk sang ni somni le pani khan bun felania Mizoram Police in Crime and Criminal Tracking Network System chaktaka bozuin kumin July thla thleng khan Mizoram hun sangsanga criminal case singthum sang kole zanga chu State Data Center khungfel ani to bok asoi zel danin fire and emergency service chuan July ni khat sang ni somni le pakhat khan high pressure pump fire tender lir the pathum kang thelna tangkai tur leini bokin 15 Finance Commission in modernization and strengthening of fire and emergency service atan cheng vaibel somli allocation Mizoram tan siama hemiatan hian DPR boipui me kani Nagaland Nagapol 10 Manipur Nagaho le NSCN ankhak le ta Nagaland Pol sang in Zomkhom Working Committee Naga National Political Group chuan thu chua siamin Manipura Naga namte NSCN IM le Nagaland Chief Minister Punei Purio chu na takin ankhak Naga National Political Group Working Committee chuan Pol sang ramri siam rin na sang clear lovin Naga zong hian thla tu history le culture inang an nei vek tia hian an chiang hle ti an soinona amai ro chu tuna chuan Myanmar Nagaland Manipur Arunachal Pradesh le Assam Naga te hian state sangsanga Naga hamte in kara khotlang nun phung chanchin le ramin thlauna hi insia thiam sak to na nga yani anti ramri siam chob le political region sang Naga hamin kara ommek hi thil tak ania chuwang chuan diklo taka thilti na hian anin unauna ati chiat thei thua soi NNPG hian soi zelino gas ni kwa sang ni somni le pathum khan meitei MLA somli le Naga MLA pariat te chuan inthurwalin Prime Minister hna le khan theluta thil ni lo tak dimanin an thil phu jinga hian Manipura Autonomous District Council le Hill Area Council te chu aya thu nei tura ti chakan phu tel bokani antia he until demand hian Naga namin pum khat na chu omje nei lova achu ani tin NSCN IM hian Manipur Naga te chu boipui mai sela Nagaland hian pui amamo lem lova Manipur Naga te tana thil thatur chu support in tiamin chu tiang bok chuan Nagaland Naga te thil ngial le an thana tura an malang na te
support tura be sei an ni thu an tar langani naga helpol NSCN IMA Manipur naga omte hian Nagaland ram mi dik tak sia theina tur registration of indigenous inhabitants of Nagaland chu ando dal tlatani tin NSCN IMA Nagaland mi omte Manipur naga ho thu thua anom chu andu lo thu soin sarkar po chu helpol ne na thu ne na intro ma an ngai thu an tar langa hemi chung changa hian hetia RIIN dodal ani renga wang hian Nagaland state thu da tangin nauti piang za thi chiar ani ngai lo ani tin Manipur naga Nagaland na kumtlem te lo khosaveten hedan dulo zonga thu hla an nei phei chu an kuang lo an norani tin Nagaland mi puite musit na ni an ti ani NNPG hian an thu chuwa naga in pum khana chu in bum na mai ania an riat thu an tar lang bok hetiangin media na tar lan dan chuan June ni som batum sang ni som ni le batum khan Manipura Federation of Haumi tangkul ho chuan meite ne na ani nu naw na ti tharan du thu an tar langa Manipur chu meite ne na in pum khata ake chel lo nan mala kan rel ani kha he an thu thluk na poimo tak le hong thui tak nei tur hi Nagaland na Manipur naga hel Hebron kema in kulte siat puina tel lo chuan an siam arinom lova in phatsan nani July ni som sang ni som ni le patum khan mi panga Nagaland police ral thu Manipura tolru ka wangin manan nia Manipur pan hian Nagaland atangin ral thu mengza chiang ye tolru ka ni toang an mi man jinga hian police sub inspector po atela ani hi chu man ruatan maya man ani mela he sarkar ral thuam tolru na tenom taka in nam hnoi police ho tu te hi tu te nge ni tang tun nai viral video pakhata chuan NSCN IM helmi pakhat chuan meite ho ral thuam supply turati ani thule meite hel pripak ho ne na an tho ho thu soina in puanga anuwa in soi fian le phatna video siam le ni ma se thilkal dan chu chiang takin alangani Manipur naga MLA pariat te chuan meite MLA somni le pariat nen tang hovin August Nikwa Khan Prime Minister nena National Register of Citizen NRC chu Manipura pudlu ani an phut thu lekha in an thelu tani United Naga Council le meite polin som khom ko komite tran ho chan hiang dang wang ani lova kuki an huat ran wang mai ani UNC hian ani na haya Manipur naga tetana separate administration base na chu alam zui don ni in alangta UNC le Manipur naga MLA pariat te hian naga infum khanna kan du lo an ti na ngani Manipur naga MLA pariat le UNC hi NSCN IMin helina control an nia naga infum khanna formula po hi namdang kuki te ne na an thral towa tuna chuan kuki MLA te zoken kuki te tan separate administration India sarkar kianga an phut ta zo kani kokomi UNC le Manipur naga MLA pariat kaltlangin meite ho le Manipur naga ho chuan NSCN IM hel remtina telin an politics ma kwa chu aninan thu le thedar thei an ni lo thendar thei an ni lo thuan ti chiang to Manipur naga ho bin an thil tuman ti chian viang huwa po hian Nagaland sarkar hi Manipur naga ho laka hian ala inphal zel do nemni Nagaland rammi dik tak te po hi an har chua ahun to tak zet an thu chua chu heteng hian chun zamania naga namjinga ngei po hian pakhatin midang diklo taka atia arami dik tak te hrial lova midang ne na in zom na alo siamani chuan nam hum him du wangin boina achok chuak theiani ani na taka chuan ram hi mi mal le khotlang ta ania naga nam da na chuan aram nei tu dik tak chuan an ram chin chu an du danin midang lu theilovin an ping theiani aram mi ni lo sahim nana min bel tu chu anung changin azir lo chuan min run tu lo lu druwa ngai aniang Marchak State Chief Minister Zongzong te hian ram nuk khoi thila an din na chiang takin an tilang Manipur CM N Biren Singh chuan an state boundary chu khoi dang lamani lo tur thu chiang takin a soya Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan hoi sen takin Mizoram ahum renga an assembly ate hial forest conservation amendment sangni somni le bathum do dal na an pass to Assam CM Himanta Biswa Sarma pon thil thatak tak Assam tan ati Meghalaya State CM Komrat Sangma pon Chinom State tenek na chu force mangin ado ngamani tin thu chua hian an tar langani hemia wang hian naga le naga po hi an tual chung boruak athalo le ti alang chiang ta ni tuna hian Manipur State ta kanunau zo fa ten boina an to ka
mizoten BJP hi kanfra chiang thoi rei ruin alanga ama antil kalpui dan hi sa khuana le politics to pola India ram hi Hindu sovereign state a siam hian tumnin ka ria enge anti to han clear kir teang Jammu and Kashmir kumsang ni le pakwa August ninga khan Jammu and Kashmir state pakhat ni reng chu thia ani theinan Central BJP sarkar in Kashmir special status aripoka India constitution atangin hum halbi kan ni na article 370 chu hli sakan ni hei hi Mizoram special status nen hian ainang thuakani he tutluk na hi BJP kai roi central sarkar chuan apuan zar mai nge ati khale Kashmir region lockdown ani ma sapota mobile phone network le landline te cut off vekania phone call manga in biak po theilovina siama internet cut off ani zui ngal bok hei mai hi du tok lovin mi pui fui phura do dan la lian tak siam thei tur regional politician te chu an chen naina pon chua po phal lawa man a khung be ani ta bokani ma se mi pui thin rim hian lockdown chu suluin protest an neya security force ten tharum manga in beina athengta activist le civilian engmoza chu man an nia Kashmir mi pui tam tak chuan an rin dan chuan mi tam tak chu protest na tel velo ina anom lai te security force te hian an throi chuaka an man ni nan soi hetianga an boi tak nuwa hian Kulgam district a mun dang atangan hatoka ronom te chu tual chung helpol ten mi som pakhatan thata mase boi lian tak siam theilo le do dan lian thamlan tir theilovin lockdown le in biak pon po engkim ti top sakania wangin rilruna tak chung mi pui anoma ti theian nei silo nisom sari le pani zet aliam nuwa Central BJP sarkar chuan mobile service chu an tinung ta mase internet ero suspend chun zom zelani sumdona mun sang te po sarkar ina kharji zela tual chung helpol te chuan India hnoya omsui dulovin India kha ando dalta ni ber Kashmir hi Muslim majority an ni na ania Kashmir a hian sakhodang betu ten zirna an chun zom te sarkar na te in nei te mi malang chuan arem lovek chu India constitution a zialan ania an special status kan ti khani ma se paisak an ni ta ka wangin region Bathuma an rin poka Jammu chu Hindu dominated region ania Kashmir Muslim dominated region te Ladakh Buddhist dominated region a te rin thelin state pakhat chu union territory Bathuma thendar vek ani tani chuan enge hong tak le anghong na tak chu Pakistan in Muslim te hum halbing na thia ania wangin Hindu supremacy Hindu sakwa choi san tumna BJP hian fir viak takina kalpui ani tiin Kashmir a Muslim te thlawang an ron hawa India laka Pakistan helpol le terrorist hoi tam tak an ron tir luta bom an ron ti puak thul tuna BJP ro rel chung hian Pakistan ram lam atangin India lam hoya silai puak zathi Pakistan le India in do tum ti lawa kha chuan ana satbel tum ani satlia lova ale thumvelin bom le silai puak tama Ladakh region lama China in Tibet tlangram vela Buddhist te thopuin Ladakh region a anram chin an ron ri lun mia Ladakh face off atleng ta bok kha Sino India war anti India independent nu loka India le China in do nuwa an inip na satber le nun na an chan nem ber tumani Gujarat kumsang ni le pania khan Gujarat riot anti atlenga Hindu le Muslim in kara boina niya chen kha chuan 3-day period of intercommunal violence dinan soibok boina chuachan hi Hindu ho temple Ayodhya mun chu Muslim hun thiang limani ve boka wanga anin chu mek lai ania Ayodhya a Hindu ho local an hona rail chu February ni som ni le pasari sang ni le pania khan godra muna halania Hindu mi som nga le pariatan thiani heta tang hian boina achuak zui ngala Muslim ho hala an puani nithum chung boina chuan huwa hian boina thar chuak zui lein thathum chung jet Gujarat state hi boi zui ta khati hun la ya Gujarat chief minister chu tuna kan prime minister Narendra Modi hi ania central BJP in sarkar na an siam lai ania prime minister Atal Bihari Vajpayee ani lai ani bok Gujarat a thilthen dan le Manipura tuna thilthen mek dan hi inang tak mai ania an boina hi chipsiar lutukin lukhung lavin Manipura kanunau te thilton mek nen ai nanalai hi Highland kan tumber chuani majority Hindu ho chuan minority Muslim ho laka boina lian tak an chok chuak zuya Muslim mei chia ten pong soran to ka Muslim bungrua tam tak ruk chua le chu sak an nia an in ha le vuak chiat atam le bok
Chief Minister Modi a chuan buaina hi kan beng dai thua yang kan control vat don ani atia tharum thona chuak adem thu le muslim ho bungrua an ruk sakle an chu sakte pekir turin ngen na asiam bok ma se chu thu tiam chu dot mai ani he thua soi tanga thathum chung zet buaina hi a chuak zuya Central BJP chuan ngoi a chu tlata thathum an buai chung hian voi khat ma in rol na le buaina met mit tura malak na an nei lawani Manipur state ta anti suited site order ang deuh hlek shoot to kill order ti chu ania buaina beng dai lama in buaina pun lun na lam an hoita zoka he buaina hi investigation sang nei ania investigation result atanga lan dan chuan Modi a thu tiam hian omzia anei lova suited kill order chu ani nuwa muslim ho arwala tha narap thlak achuak a chungte chu Naroda Patia massacre rap thlak khani February ni som ni le pare sang ni som ni le pania galbak society massacre khovelin atheng ngai to lo tura thengbok heng hi muslim a hu wa than rap thla kani Gujarat state ta he thil thleng hi investigation result a chuan roman lok sa anga ethnic cleansing anti namte naute noi bo tum na nia police ten boina hi anti pun lun zo kani March ni khat kum sang ni le pania lo ni chuan Modi a chuan boina control tur thua soilea Masia control tum dan chu mak takani Central lam thlathum chung in rol mialovin anoma anmit an chin san ani ber mei tha chau anin rola Masia thilani turang ani zo vekto local police le politician te chuan boina hi an murenga Masia police te kut phuar ania anti turchin bitukin khwa khir an nia silai le ral thuam lam hindu ho hna an pe chuak ta zoka investigator te chuan he boina hi ama tanga lo rel felsa Roman lok sa anga boina chuak ani anti ti chuan police te hi boina men mit turin an che chuak ngai lova dan lova tharum thona antel ve ta zoka muslim ho laka hindu ho boina siama hian antel ve ani ti in result hian report tani muslim mithiang him ti maila an pui thiam te phum na thlan jani somsari le pali ti chiat ania muslim pathian biak na mosque jani somtum chut chiat vek ani bok Muslim mi pui noi khat singa je chu mun him lama an tlan chia e boina wang hian mi sang khat somli le pali lai nun nan chana an chin ria lawa bo hlen tamak mi chani somni le pathumanom bok liam tuar ria theichina sang ni zanga vel anom bokani mi thi za thi citizen tribunal chuan mi sang khat zakwa somni le parukan tia report dang thren khata chuan sang ni antibok ti chuan avoi thumna tan BJP sarkar nan hoya Manipur state ta kanu nau ten an tuar veta an din mun country a police in meite an puyani ti in soi ania silai ruk chua thu CM en biren singana puanga ma se report tambera chuan heng silai ruk chu anga soi hi meite ho hna an pe ti in pu ania Christian biakin le rong bol tu te quarter zathum somnga le panga hal le ti chiat vek ani to zofa tribal unaute za somnga chuang lai nun na an chan pha to kanu nau tribal unaute khuwa jani le pakhat chuang hal ani to hun him lampana tlan sia zofa tribal mi pui singa chuang lai anom to bokani meitei nu tong trai na he meitei nu hoisen na hi kut bengin ka faka hoisen le zual turin ka du sake he kan ram Manipur hi pong sual tu te kuta om turin chan him katumang mo kan mi paten digna le zaum na pakhat ma an nei lo lai hian Manipur zaum na hian that na enge anei minu le nula te in pong sual chung hian khwanu min pek ram hi engtin nge hum him min tum min lo sil teu he in do na hian kan tlom to a ne in kanom to in do na hi Manipur tan ani lova ani ngai lo sim mia duam na khatin nang mani chunga ramsa ril tram in nang fak na in du wang chawani tuna chuan kan ram tan tia in yak hi ban san to ro ram tana do tu le veng him tu a in chal na te hi top san ro meite nong sa hei hi omzia ka shelo te chan chin khoya ma minu le mi farnu ten an pong sual chan chin mu tu rom lo mei chitak sa moina pialama an moina tak zok en mu phak lo ni chuan Manipur hulam hun tureng tin nge in mu phak te lulang email ma mei cha omna I phel ro sakhan eng hne na chiang nge pek che hne na chui chang ta em karing mi alo kan ram le nam za na thlen tu chau in sia o kan mi pa teu mei cha cher le du te hi ti sa mai an nia heng te hi ti chiat sakin po som sak vek maula
ne na le ro puina in mu chuang lawang me chi taksa pialama an ro puina le zaumna in mu thei lo en lo turin en zo ka wangin engtin nge pong sual thei ve tho nu le farnu nei in ni hi in thei hil thei avoina hian in thil ti tenom lu tu ka wangin za thlak le mual pho takin kan tlom ta ni hi anu tra chet dana wanga jak le mual pho ngoi ngoi hian ni tin kanina ilo ho to lo nan ka tong trai chin ka than har dar kar tin hian imangai ber inu le farnu hi voi khat maron mu to lo la ka ti chin a chan chumo ngak lel taka ilo ho hun lo thlir chin inu hi min ti be dong chiang ema dam taka yom theina ni tina lo tong trai sak thin che I farnu po hi iti zakin iti mual pho lutu sual thuk beri khoina kuta imal somna ton kha kan mo to lo tin mayang lambam sana chuan tong trai na thu azia kani Manipur boina hi zofa tele meite nam ma khongai tu ten karani meite mi puinoi som pariat veltan anom naram khi ato tak zet to moilo chu thei top chuan an ngai tua ve ma se an fin na toi deu are zel chuan India le khovel min hua an mual pho zelin arinom thuma shoya po hian iloin seru man mai thei hei hi ngai tua chiang angu zofa te chen na hi tlangram vek ani big lo Churachandpur district lamka ti to tur area song deu tho hi imphal phai ne na in som vek le phai zol ram tha phar duai ani heng lai hun le Kangpokpi district Nagaland hailam hi meite nam te du ber chu ani kumsang ni som panga a Manipur state sarkar in state forest conservation ek asiam na chan hi zona thlak te chen na hun zoi ya chu sak tumna thuruk ril takani engwangin nge tun chum boina hian naga nam te chen na mun an khoi ve lo kan ti chuan naga te hi hilly area taka cheng an nia Manipur sarkar hian anit ber chu zofa te chen na mun hiani heiba ka hian Imphal Valley hual chuak hian kan zona thlak te hi an inzar phar veka naga chen na hi zona thlak nam te chen na pialam deu veka nia Imphal Valley atang na hazok bokani heng hun pialam mar saklama hian naga te chu anom ve chawani hetia kan soi fiarwal hian zona thlak nam kuki vai phei tha do le sang te chen na kwale a chevela po naga nam siper chu anom ve tho bok mizo te hian duain thil kan ngai tua chiang thin lo MP ngoi reng kan dema Manipur BJP sarkar kan dem bok Manipur sarkar hian anram le nam hi Congress sarkar lai dei to khan allo ngai tua to jok meiteli pun le arambai tengol te hi kumsang ni vel da ya indin to anni heng pol te hian an ma ni thuin heng thil hi an ti mai ngam bik lova hun rei tak anin buat sai nu in state sarkar minin tun hun hian lo thleng ta jok ani party angin BJP meite an mangai zoka an mol jok febok he thilin buat sai na masa chu Congress sarkar CM Ibobi Singh hun atanga lo in chan to ni in azai phel tu Biren Singh hi atang tamayani Manipur boina chan ber chu zofa te chen na mun Imphal Valley le thum jata zaw hi azad vetal chu saka meite population thang chak tak le an thla te ta na ni saka physical a op nga lani tuna hian he boina kai noya hian zofa te jinga nuna chan mi tam takom to in meite howero rin thuin mi sang ni an tlin to rin ani kanunau te chen na mun hi chu sak theita se Manipur BJP chu state ta anin song he zaw leang hei takhi party anga an hidden agenda chuani India Prime Minister po hian hei hi mutlangin an hlotlin hlau be sei chungin Saiden Modi ni a hrelo chan po ani mel le then khatin Hindu laram nen soi zomin kan du lam hoi hoin rin thu kan soi thin rin thu ve tho kan soi ve tiang o Manipur meite te nen hian kho chak lama tanga thlang tlarwal vek kan ni Manipuri tam takhi India independent don khan barmarama ka bo phaya anlom keni zona thak te hian phai zol kan ngai na ngai lova hei hi kan dang lam na ni heng hun lai hian mizo te chu tu na kan chen huna hian lal nein kan lom dai to ani India sarkar hian Mongolian thla ve in ti boi hi engte chiama ngai lo ani mel le meite nam hi Hindu ni ve bok ma se thinlung takin an pom chuang lo Hindu nam satlia chaw an ni Manipur CM Governor le Manipur Christian Forum te hian ngai dan thum hun an nei veka kanunau te hi Myanmar tanga lo lu ruangin min pu vek mai hi athana thlak le India Citizen Act 1951 atang chuan kumsang kha zakwa somnga le pakha January thla malama India rama chengte chu
India mi an ni ti aniangin tuna foreigner anga min putu te ai hian herama hian kanom tlai bik lo ani ti hi rengei te se kan mei te Christian puite po hian an thu chua hi an ti deuh ma ni na lang tuna Manipur boina hian thatu te tangaram chan tina tak namril ru chu thisana alain tu nget le ti alanga tamle tlem lamin kongro asulem lo ti alang zel tu hnai arin thu bak tlem belin youtuber chen khale party ru kol chen khate Mizoram BJP an check sol na salom hle hetianga party thila in pumo na hian mizo namin pum khatna ati boi thei ti hriat a tha hle ome tu hnaya AAP thil ti dan te pokha amizo lova mi in chunglum balu khung tu mangan ni eng party main chin to lo a tha hle in arinome Manipur boina chungchang a hi chuan tu te po mai hi in sui khomin tang rualila kan melma me te tan ne theilo le be ngam lo khopa in ti len hi kan tana kan ti tur poi mo ma sa le kan ti nge ngai chu ani zofa ten sri khat kan von a hun ta e zofa hi tu tenge mo kan ni chi ale pi pu tanga tong ka an lo in hlan chon dan chuan kan lo chuan a hi lu sei chuan chinlung an tia marin sinlung pai te in khul kuki thadawin chinlung darlongin sinlung analin khol kom hobin khura tanga lo chuak kan ni an tia ko chakram lama tanga lo chuak nia anin soya wangin China rama tanga lo chuak ni tura kan da sinlung khwa chu China ram Sichuan province Garji district a yalong lui kama khian om ngei ti Reverend L rema chuan a soya March sangni som pani khan amuna han tlo ngei thu a soi kan trobul hi thujiak in hana tlak kan la mu chuari lo wangin chinlung chuak kan ni tia hian du tok maila zofa te kan ti hian huam zau hlea chu chinlunga tanga lo chuak kan nia tun ma sab le namdang ziak mi te chuan chin ku kilu sai ti in min hlom top maya chung mi te chu Myanmar rama Chin Hills le Arakana chengte Bangladesh rama Chittagong Hill taka chengte Manipur kachar le Tripura tlang rama chengte le Mizoram state a chengte hi an nia namro puile lian tak pian phung namzia in China lungthu pathuma bel chuang ele in siam dan le eidu zong chana inang tong sang to po inang atam zia te en hian tha khat thisen zom nam hlom kan ni zia hi a chiang em mani nam khat kan niang hian lungrual tlan na nam hming kan nei hi atul hle ti po shroi tu ma sa te khan an ria January ni som panga tanga ni som pasari sang khajakwa somruk le panga Mizo People Convention kon pui churachan purani ya khan zona thlak chipeng pol sang Paite National Council Vaipei National Organization Simte Zomi Mizo Union Mizo National Front Chin National Council Kukin National Assembly Gangte Tribal Union Com National Union le Biate Convention Council ho tu te chuan nam khat thla khat thisen in zom an ni lungrual takin an poma nam minga tan Mizo ti ni mai se ti pu dem khosiak rot na chu tlang talovin langai tua that le ati in an da zui ta ni Charter of Agreement hlom khatna hetiang hian ziak keini zo number marama Chin Hills le Arakan tlang rama chengte Bangladesh rama Chittagong Hill taka chengte Mizoram state le chevel India rama chengte hi thatu thumun kan nia kan tong kan nam zia kan nam dan thil kan lo chin than le khotlang nun dan phung ai nang vek hi tha khat kan ni ti chiang tu ani hengba ka hian hun kal towa kan nam chan chin ziak to le tong ka in hlan chon to zong hian thatu thumun kan ni ati chiang zofa te hi kan tanglam na pakhat chu in do thila that jok na chu thudang kan vel nam Bengali te bru le changma tiang hian lui kam zol le phai zol khovel zau tak clear thailo hmuna hian chinlunga tanga an lo chu atang khan anin beng bel du mi alo mun zo ve vo thoveng taka zelan nom hei hian an khoi azawani telan tir zofa te intiom reng an lo ni e tuna zofa te chen na po hi Myanmar Bangladesh Manipur Tripura le Mizoram hian tlangrama vek kan cheng namdang po hian Hill Tribes ti in min soi fawani hengram sanga zofa te hi kan chen na kar that wang le kan tong te lo san to wang te in unaw mel hanin haideu po alom zeu to kum sang kha zakwa som nga le pakwa tanga sang kha zakwa som rukhan marle ku ki te anlo in mu le ar to kum sang kha zakwa som ko le pasari khan tha do le pai te po anlo in khoi noi to bok amai ro chu khang hun kha chu man lai thil unaw thisen zom kan ni po kan labar po ma thilania hunin thin lai hliam te po athoi dam vek to shriat reng tlak ani to lo
tuna chuan unau thla tu thumun kan ni kan hri chiang to kan pipu ten an lo soi fo wangin dam le tlang khata thi le ruam khata ti in kan hmel ma me ti te po kan do ho ta ni Myanmar Bangladesh Manipur le Tripura hian zofa ten kan nam hingangin ro rel ram bi kan nei lova nam dangkara kan in Japani zofa ten nam bilanga kan ram nei chu Mizoram state hi ania achunga cheng zofa te hi mizo kan in timaya mizo ti hi chibilangin tu ma anum lova lusei paite marku ki tha do zo mi vai pheilai chin mara tam ta kan cheng hova kan vai mizo kan ni mai meite poing mosat anum vea ma se meite an ni thung tun tum Manipur boy khan zofa te torna mizo ten kan tor pui zia le an thlawang kan hauna zia mi pui chevel an hu khan Manipur zofa te chunga hleilen tu kha meite an ni boka wangin Mizorama himdonin an in shilova aru kin an ho zo tani aizol hi zofa te Jerusalem ani e kan tia pathian zara ba ni thlak takin Mizoram chu state ral muang tak ni in kanom meka Mizoram sarkar chon zofa te hi sri khat buanin in zom kho mila adua chutiang chia chun NGO chak tak we me MUP MHP le Zirlai Pol MZP le MSU khotina tanga state capital mu mal taka in thlung khom kan neya hengzong song hian zofa te in sui khoma nam liana in sui fin hi an du le aw hla berania chutiang bokin Mizoram political party zongzong hian chu aw hla bok chu an thlop he aw hla thlop tu zinga ko thran zongzong in zom khom MKHP po an bang chuang lo mandeu khan Bangladesh a boina chuakin chitakong hil chakatangin zo na thlak tam tak sahim na zongin Mizoram a an ron tlan luta chutiang bokin Myanmar ram boya wangin zo fa tam tak an ron tlan lut bok heng refugee te hi India sarkar chon andrama thon le turin aron tia mase kan sarkar NGO le ko thran te chuan kan chipui kan ti sen zom te chu mangang le bai vai taka anom kan phallo central sarkar thupe kalina theyangangin kan lo tuam hloma an chen na tur ele in tur suman mo ang zela man turin sarkar NGO le ko thran ten phal takin an chung khom ri mai ni bandoi thlak takin me ni thum sang ni som ni le pathuma Manipur zofa te le me te in kara boinrap thlak tak mai chuaka roman lok ani ti hriat tak mai in meite ho chuan siam shele silai nen zofa te in ring lo lai chu lai na tel hau lovin an be thut mai kha nia tam takan thata mei chi an pong suala bungro eng ma chu man lovin anin an hal saka Christian te pathian biakin an hal sak mi mai ni tunlai khovel changkang to in hriat po na achak to an chen nun ron zia le an thla te an chek sol le diriam dan te mu le hriat thein tam tak om sia khovel nam tin ma meite ho chuan mual pho chiang ta hle mai ani hi kan thi sen zom kan farnu te panni an pasal le an fa te thata an pong swal ron nuwa sarwa kami parualin kho enga anum han mu kha chuan rilru ana in thin aso phat mai pasal tha jing kelet ladam se thin rimin a bible zuk lai don ase ke rep nge yang zo fa mi pa to phot chu tianga thin rim vek kan ni arinom zofa te chunga meite ho che dan kha chu tunlai khovel mihring changkang to tan chuan aro vai na rong tri hle mai ogas ni thum sang ni som ni le pathuma lam karam le namtana an nun hlutak hlan tu te sunna Joint Artists Association buat sai tribute to the tribal martyrs nei tuma zo nam nula le tlangwal rualin ursun le thiam tak maya mit tuine na he la lung kwai tak mai when you go home tell them of us and say sing nun hlimten iman venan fam khopui kaloi ta an sa kha chuan rilru an he hle mai ram le namtana an nun hlutak hlan tu kan basal tha te hi kan ngai sanga kan chuanga kan zani an thi sen chuan Manipura zofa te ni mai lovin zofa India Bangladesh Myanmar le Mizoram om zong te hi in pum khata in sui khoma sri khat buan turin min awani an thi sen hlutak hi thlonin alwang ral lowang chipeng sang lu sei marku ki pai te vai phe zo mi tha do chin kan ni na hi da tharila zo nam zo nei son kan nianga kan tan ro hun ta chinlung chuak hi chu nam dang laka hria than thei takin nam zia khotlang nun in che dan le jon dan thlengin thisen zom nam lom kan ni hi hai rual anilo chipeng khat thi thingtang malanga kan din san chuan samte in nam dangin minal thliak mayang thingtang tel khomanga kan in tel ru tatero chuan tu man min ngam lowang chinlung chuak zofa te hi chu nam hoi sen thian chan thi ngam in ti kan nia tun haya nam dang ne na in be na po khan nam dang aya kan hoi zia alangani Manipura zofa te torna hi Mizoram zofa te chuan thinlung takin kan tor puyani
July ni som ni le panga sang ni som ni le Pathum Khan Mizoram NGO Coordination Committee hoi hotin aizo le Mizoram a khosang sanga Manipur zo na thlak te torpuina le thlawang hauna tan kong zo ania khosom ruka mi sing kwa sang sari jathum som nga in kong an zo ani hetiang khopa kong zo ro puile mi sing tam hi Mizoram a kan le nei nga yom love kong zo ni hian Manipura zo na thlak te tran puina tholom bom hun zelania hemini hian chengnoi som ni le panni sing ruk sang khat jani som sari le panni muani August ni riat sang ni som ni le Pathum Thleng Khan Central Way main chengnoi za Pathum chuang adong to tholom hi alalu zelani hei hian kan chipui te mangan na kut kan kuang kwa mai theilova lain na ban kan pharta subsup mai ani ti ain ti rome enga tinge zoram pon Bangladesh Myanmar le Manipura zo fa te hian har sana na men lo ain dot zut maya an to ta ko zo fa te kum hele chen in phum khat to lo te sri khat kan von le the nana pathian rem ruat anianga ati the rum mai Manipura zo fa te tor na hi arab thlak le ya in le lo chan chu soi lo mi tam takin nun nan chan ania tram pui mi thi in chung khat leina kai chua kangin mangan na vor top thina tor na hian thi sen som te thin lunga leina na le mangai na akai chua ka Manipur pon lama zo fa te chuan kanu naw te chan him turin pathian kana wani ek dura tangin pangpar moi takalo par chuak thinang hian lungai trana chum dum cha taka po hian lomna ko leng moi takina lo lang thin leilung sing le sa in lum le ta po ruwa thim pui chum dum ajing foba karlova khothanuam tak min thlen turin ni tatur ko leng moi tak kan mule thinang hian Manipura po lom na ko leng moi tak kan mu thui be sengu zofa mun sang sanga cheng te hi Christian vek kan nia min chandam tu la li suwa du dana pum khata kan ma poi mo hle mai zofa te hi unaw kan niangin in sui kho mila in pum khatila sui khat buanila chu kan chakna nar aniang lamka Joint Artists Association hoi hot rally for separate administration a khan zofa nula le tlangwal te khan la thate umai an sa mizo tanga chang khatan sak chu ril mun khat puwa sui khat buanin matiang sonin kanram le kan namtan lainan na le pum khatin kan leng zaang tu ma in then thei kan ni lo helai min changin tu ma in then thei kan ni to lova in pum khata lengin ril mun khat puwa sui khat kan von tlat angai ta pastor chonan zofa ten sui khat an von huna zoram thara anin then ka yang ati khamole thil hi ayeng zong te hian thlir thiam tumila ti zoram pela duai samram te captain LZ Sailo le arthang moya ten mitladona anlo thlir thin anlung khamber zofa te in sui khom naram le milim le zon te mu lok zoram thar hi ruwa thim pui chumdum kara kol aloweng set setang hian aloweng tran ani mai lo mo